Digital ID fela he rona re bitsa service ID ke mokgwa o re ha o le marangrang ha o batla ho tseba ntse o sebeletsa mang o khona ho tseba na ke mang ntse mo sebeletsa hobane o tla ba le siya ka pela hao so re sebedisa mekgwa e mengata re sebedisa OTP e leng ntho ka re pin ka password e romellwang fonong ya hao hore ya no ila e registera le connect ka Vodacom kapa o sebedise menwana e leng biometrics kapa o sebedise mahlo a hao e leng iris o fumana di tshebeletso ya go like that ke yona tabe service ID fanang ka yona e etsa bobebe ba hore ha ke iketsise ke re o mohlanka o sebetsa di system tse 10 ha jwale o na le di password tse 10 di username le password tse 10 for system ya nngwe le nngwe ka sehlaiswa sena na ka service ID yo fa monyatla hore ka ona OTP ane kapa ka biometric kapa hona le also smart wallet re bitsang eng system tse 10 o ka kena ka yona ile nngwe fela ntse re tseba hona ke manga kene ha e ka dingwana mohlala ha ebe re sebedisa menwana hona tjena na risk gore ha o le so mo sebetsing o ntso ka re username ya ka kena na password ya kena no nthuse ke atla fela re sebedisa monwana o stock ka dimana ga monwana wa hao ele gore bona hantle na ntse re sebeletswa ke mang so ke tsona dintle tse tlang mohlala ona tjena na engwe gore Minister of Social Development ha e o kgodisa ntso ka fumana hore nkgono re ntate moholo kapa gore ha ire di beneficiary tsa tsona ha ba le teng ha o se ba ga re consela na o thusitse mang ho ba thata o tshona ke mang wane ke taba tse ya tsalang fielding kwa fela ha ebe bana ba sebedisa menona ya bona ho ba bobebe hore nkgono ntate moholo a ka tla le matso a be monwana service ID ya tshona ke mang a pata lo sana o batla na o tseba ona o kgodisitswe mang ho ba bobebe ho dume hona o kgodisitse mang wane menwana ha ke yona e tshona ke mang e le hore ntse thusana haholo ka di use case re batlang ho fokotsa fraud ka yona kapa ona tjena ya bankeng wane ntse ka sebediswa ke government ntse ka sebediswa ke di sector tse ding ha o ya bankeng o sile tokomane nngwe le nngwe o kena o le matso mokgwa boitsebiso o ba thata fela ha service ID se le teng yona banka e se ka go be monwana e be a bona gore na ke mantse mo sebeletse so melema yona ke ka khola ntate ka bokgutshwanyane mosotho ka batla o tseba hore na hore a fumane ditshebeletso tsa e-services o hloka hore a tle le ditokomane di fe ndo le khagela yona go fela a tle le ID ya national ID ya na ishweng ke Home Affairs ha na le yona ga mo sebeletse fela holo for OTP teng go netefatsa hore ke yona SIM card ana la register e le hore ha ke le tjena nge se sebedisi SIM card ya mega pa ya bana itle ke re verify hore ke yona ne e o nna ka bonna ke ile ka e register ka e fuwa whether ke connect ka ke Vodacom e le hore o tla le ID ha e batla ho sebedisa OTP go fa SIM card o wena o e registerile e seng e fika pa efe ke tsona fela ntho tse hlokala mohang wa poso ground floor o tla bona le cubicle tse tharo tseo basotho ba ka yang e le hore ba gago kana go eleng ba ka thuse fela e tla ka moga pilot serious staging se re reng ke national rollout mo di tering ka ofela le ma kapo di bakeng tse tla be di hlwawe ka fumana yante hore mosotho ha le teng fela ntse le hore a tlele national ID ha batla OTP o tla kapo a fana ka nomoro yana I verify ileng kapa I fueng ke Vodacom ke connect ka ID ya hae di a qala ka di 2 tsa April e le tloga di 2 tsa April first 1000 e tla ke yona re tla sebetsa le yona o le e mong wa ba lehlohonolo mme ba qalang ho etsa diteko tsena e ka ba o bone tshebetso e le jwang le hore na o bone ka itlo fetola bophelo ba hao jwang tshebetso ke bona ile hantle haholo bakeng sa nako
ka nnete ha o kena ka mono ha o nkile ntho e ka fetang 30 minutes o sebeletswa ka pele empa ntho ba Basotho ba tlamehang ho etsa ba ko hore o tlameha o tle le ID ya hao yane o e fuwang Home Affairs hore o tlo tsebe ho register hape tabeng tsa bo menwana re tlhaloseditswe hore menwana ya rona e tle sena bo discretion tsa maqeba a mangata because re a scanner jolo fela ka mogho ha re scanner bo ha re lo etsa ID ntle le mono ka nnete e tlo re fokoletsa mosebetsi wa hore re lo fola di line tse telele ditshebeletso mohlala ho hlalositswe hore bo ha re ya ho lo applyela di driver's license motho so ka khona wa apply online ebe o qoba ho no palame hangata o lo fola line e telele ditshebeletso di slow mona nang ha o so apply le o so tla bitswa ntho tsa hao di felletse.